Presiden ke NPP Meghalaya ubadairu sembut Menteri Rangba ubak perstut tensong ulaong bala kerpat jur yau MP ke WPP bat ke Kongres bakin kerpat na wut marsen long dorbar parlemen bakin wan rakno ya ke Central Bureau of Investigation bat ke Enforcement Directorate kenang bakin tokit ya ke Menteri Serkar hakane kecela kenang banyak syai kedar ya ke cingkenok bamsap hakane kecela bat habak keren sekilat petai kubor ubak perstun ulong bak cingkenok bamsap persya ya ki Menteri ke Serkar MDA ke bomlak syuk ban batai bat kenang bentip upai bak baro kadai sisa NM kan bah ya MP ke WPP boknya keren no bat ke Serkar Pedang bakin pak wan dak CBI bat ke ED ulong syuk ru ba updang subha ya ke cingkren Presiden ke WPP uba Arden Bilal Basaimaj bat udai ban pethak ya MP jong ka parti banwan rakno ya ka CBI bat ke ED hang ne hajala Meghalaya ulaong kila syu kren shi kren tang ya kata ka bamsam bat kila yale ya ke election ru ha kata kamat bat banya syai bha kedar kin sungba banwan rakno kloy bat ka Serkar MDA ka pedang sungba kenang baki pai baru kintip laka dai sishan em bat la kandai kumno ban perkat balada omdai ru kumno ki perkat la ban rap ubak perstuan ini nak lihat Serkar nila ada pas ya ke resolution ka benukong ni pas ya ka ILP ka baan ni pas ya ka nika H dun ka bidai ka tin tengi dang budde ru sate sedeli tengah kermen skep bat ngangat dang next scam hero damar kan ni kadik agenda jongki political party pi om ka kongres ne pi om ka VPP ne kadik agenda jongki nga next scam habing layo lekin ki ML ki MP ki batmai ki baka agenda jongki ka bakmat lekin ki arteli nga kermen scam bakila ban penurlo hangte hapo dorbarba thawan jong ka Lok Sabha hapalene Sekolah iba pokopi ngani kata welcome part ani phi kum kata te but dem ta bang phi let's say ke jing that boot menta ka nanti kata ka de expectation ne ke jing phi ti jong pa ba ngar ngar kerpat begini ke angut ke MP na shlong ban tura namar phi ya keren si keren baka NPP kita ki prestun kita ki kodrat kita ki skomba pergi ki ministers hapok MDA ki besu bamsap ki bampong ki batu ki batin banyak syai hokdat na sombong ni nakaliang jongi ke government ni pidiang soba warra no kamploy kane mari long dorbar hangte hapok parlimen ya keren no wud warra no ya kane ni pidiang soba kenang bau pai ba untip kata kajik ka ketin ka baksu ombek ka bamsap lade ke corruption kabahado kanu ngakwa ba upai ba untip kum bakalok la kadai sisane la kamdei ka e ka bapin perkat la kadai ru kum no bapin perkat te nga welcome ya ajikren jong Presiden Rangba jong ka BPP ba undai ban penbor ya UMP jong u bat UMP jong ka Kongres ba kinle kamploy kani Mario Long Bing dorbar ban wara no ya idi bat ka CBI hamni hapo shilong